Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhawa syiralun yang bahagia baluk. Sehat ke bila Allah. Kiban puna kabar berita yang kena tumai informasi li urang drone perkara mengenai baru 17 Agustus. Pekeh ramai ante-ante pangtibang dan bijih-bijih pengkhianat yang ikut serta dalam jak menghormati bendera penjajah HUT RI ke-75 yang dikena pesesat bangsa Aceh selama damai MOU. Kemungkinan ramai pengkhianat yang dalam partai PA yang jak hormat merah putih. Tapi hana diupload bak media ataupun hana dikabarkan bak berita. Terdepu perkaranya. Jadi pakoncang kelak tar asyik dalam PA. Lih dipebut hai dipertanggungjawab. Lih dibi harapan ke bangsa Aceh hana dilaksanakan. Lih dimenjanjikan bangsa Aceh lon lagi pukoi mai hantam pernah ditepati. Nyo yang boleh terbahas hoka si Imran Pasir Mata Saruk pancuri kameng dia lu putuh. Hoka pancuri kameng si Imran Pasir Mata Saruk yang cukup tat diranggung-ranggung ke perkara bendera baby budi tanggal 15. Nyo hai bui hai thea hai bijih pengkhianat Meran Mata Saruk yang nagangiang kaplat PA kedua ke kiban ka Muharram Jedah ka di Pegahaba ka sesat nagangiang kadiak pegah perkara pembawa wahyu ke aparat keamanan nan nyan na nyata Meran Mata Saruk pancuri kameng nguna pawi ho ke athe palih pu hana pengli ngon thewa kijang infa kayak cu kameng bak perbatasan Jalan Putuh Binjai Nisam nyan ngona pawi ho ke pawi sang hana peng ngonjak sewa motor kijang infa maka kapertahankan KPA kapertahankan PA nyancuk rasa ke ante PKI palih ke bijih gayo kata muduh wabusi berangkapu wajud macam-macam kahinalun, macam-macam ka fitnah lun, macam-macam ka dusta lun hai bijih palih ke lah. Bijih gayo. Bijih PLT ti yang tabanci yang taban biak. Yang naganging haram Jedah. 15 Agustus pengkhianat di heli bah pelung. Pakon ni puplung athe nyan dua boh. Athe ngon bui pakon PHI pesawat puji bak pegah haba pukoi mag. Pegah laksanakan butir-butir damai MOU. Butir pukoi mag ke ciata ka pertahankan NKRI. Nyan ke nyan hai cedera mutuah ne menyo bijih pengkhianat. Nyan timuran Mata Saruk nyan menyo merumpok nang gedam ayu gedih anu bajing nyan. Papa merumpok nang gedam ayu gedih. Tapi jih sabuh masa akan dipoh. Lun yakin. Karena apa yang kalau dilafazkan lian bajing nyan 7 buah keturunan bangsa Aceh. Yang na di Malaysia 7 buah keturunan anak bajing. Kayaknya demi bak dipekong kanot buma adih, demi bak jemut dipajuh tulung bangke yang dipo sabi rumah mai dijuk kinong leti Meran Pasir nyan naku darah gapah. Yang jino athenya nino kamita simpati. Yang untuk jak bak anu darah syuhada bak urung si mak mak urung syuhada jak minta simpati yang Mata Saruk palihan. Yang minta simpati cedera mutuah. Yang menyang merumpok Meran Pasir bungkuh ju gede anak bajing yan. Yang athe pekong PA yan. Nanenging cedera mutuah nyata pengkhianat memang hana malay ya. Bijih pengkhianat memang hana malay perti ante Yahudi nya. Alih bijih senogronyo sang cot senogronyo sang rame ka di Aceh yang pekong partai PA. Anu bajing.
Purti pekong pengkhianat. Kalupakan darah syuhada hai antek PA. Antek PNA saban citnya. Aduh nama yang pekong sarung kaki penjajah yang kapayuh fi Bak Malik Mahmud ataupun Bak RI kan. Taban manduman. Purti pelikut perjuangan indah tuke ya. Pak ma yang ti Malik anu bajung kafe laknat tilahnya kerja gulung gede. Menansit kepada tengku ulama, ustaz yang kala gebi sokongan, yang kala mendampingi mualim, pakon hanalomna solusi ke perkara si mualim yang ka musyrik di pegah ba. Pegalak nunil serapa drone hubak lon. Pakon cangklak that ke perkara anu miat yang temu Kristen tidro yang karu sabuh nanggro. Yang ketua PA antek Yahudi yang diangke oleh Purti Fir'un yang dia pegah Umar bin Khattab. Kaji jak pucap gedih mualim. Yang mualim haram jadah yang ka musyrik yang bajung yang. Pakon hana mestidro solusi pih dari ulama. Mestidro pih hana tanggapan dari tengku ke perkara yang ka musyrik perkataan yang dipegah ke aparat pembawa wahyu. Wahyu dari si Malik Mahmud. Yang kenyan wahyu dari si Malik Mahmud untuk dia lindung drodi. Yang kenyan wahyu ke aparat. Wahyu diterimong dari Malik Mahmud. Yang kenyan wahyu pukoi mai. Dia pegah mamai ka nyata ka musyrik. Nyata-nyata ka kaduh kezaliman bijih pengkhianat tapi bangsa Cehlon hana sadar lom. Pajancit bangsa Cehlon sadar. Pu galak bijih hana mene yang dipimpin nanggron. Pu galak nyan si Malik Mahmud nyan hana jelas pane bijih yang biak nyan hana tatni. Hana tune bijih kadang cicot kadang bijih seno bronyo. Ang menyokon cuco icot. Nanti Malik Mahmud menanti Sim Zakir manah manjin. Jin tenudun. Yang jin tenudun berusaha dua yang nanti Malik Mahmud dipuplung kan. Payah pui heli. Mampu urung drone. Sedra lun yang bahagia. Yang lun kasih yang lun sayang. Pung medal lagi yang tapi sedra dua. Pung medal lagi yang tapi. Kon kelun yang lun pegahnya. Kibal lun trimong cacian, kibal lun trimong hinaan, kibal lun trimong fitnah. Dari antek bijih keturunan PKI itu. Kibal lun bila demi urung drone, demi kebangsa, demi keagama. Tapi kenyataan urung drone, tengku-tengku yang kazalim, ulama-ulama su, yang ka betul-betul membingungkan umat, tapi urung drone mantong nabila. Kenyataan yang ka gebila Allah, pukeh, gepedali teh ulama yang kazalim, kepedali, kepenyata oleh Allah. Tapi urung drone hana sadar. Nyamban ka diperusak, nyamban ka dipehancur agama Allah, nyamban ka dipereloh akidah. Ada-ada katanya urung drone hana sadar. Yang kalau mentong 17 Agustus berusaha, ka dipeik sepanduk dengan cap lambang palang salib. Kanya. Yang bak punan bak terminal bas Lehuk Semawe. Kaya leh, kong ka dikibarkan bacut. Memang dari tahun 2005 selama leh MOU nya masanya ka ditarget. Memang dikena hancur, dikena perli. Bangsa Aceh dan agama Islam di Aceh. Cinyan dirancang. Cuma sedra lun wate lun pegah urung drone bengih kelun. Nu khianat lun caci maki lun, tapi hana pupusit di lun dengan karena Allah. Apa yang lun pegahnya. Kon bermakna lun jak bar fitnah, lun jak tebar fitnah, lun jak tebar dusta. Kenyataan kalon jino. Kenyataan. Apa ke ada tengku yang payuh proposal. Apa ke ada pemimpin. Ada nama yang bekerja sama dengan pemerintah. Berhalanya yang kau pelikut perjuangan indah tu sedram doah. Yang terbancit lamit. Karena tengok put bawah keturunan tu bangsa Acehnya. Tapi yang put bawah keturunannya yang paling bahaya yang ke lamit. Lamitnya dumpu itu. Ya, lagi contoh awak partai. Yang mandum lamit awaknya.
Bina partai yang partai lamit benduman. Ketip likut perjuangan indah tu katanya. Jadi pun malu letak lun pegah babi bak video live sabi-sabi atas sot. Sabi lun ungkapkan demi kebangsa aku, demi keagama bek dele, demi kedua-dua lun karusak ada mudi hadun di yang karusak bek li rusak, bek li hancur dua-dua katanya. Nyan terjaga mentong. Ka katanya rusak adun di bek li dua-dua katanya. Bujut dua-dua katanya tengok. Bujut ke agama-agama yang saleh. Bujut ke bangsa yang taat tengok. Nyan yang pelai katanya. Tuma urun-urun ni hotel lun pegah benci ni kelun hana pupu. Buka jit punya menang. Oh no yang pelai lun sampo terima kasih. Berai tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.